NTB2 ग्याम प्रसारण तासिखवा तामन झोइला केताङ मेन्दल फोले नांगर रंदे अनलाइन दी नोन च्याबरी खमसेला ताबोमला FNO मीडिया हाउस से नांगर कुर्की केताङ सेंगसी अनलाइन ल ठोंगसेंग लावे गेनमला अनलाइन दी मेन्दल फोले केताङ दिन छ्याम तामन झोइला टेली श्रृंखला कदे च्याबरी तामन झोइला गीती नाटक कदे ज्ञानबरी ओम चुरांगनो लासी स्यान युलवाला समाचार कदे नोन च्याबरी पडवलाबरी खमसेला मला तामाङ चलचित्र संघसे निच्छ वार्षिक साधारण सभाला गेताङ्री संघसे लासेला गेताङ कदेला योजना सोबमुला संघसे दतेदोन सोसी चिन्बा फिल्म कदे सोबैगेन मुबा ओम सोइलबा फिल्म कदेला रेकर्ड थान्सेला तबमुला चुराङनोन लासी तामाङ फिल्म फेस्टिभल लबा ओम लोलो जिल्ला कदेरी तामाङ फिल्म बजार लेन लबरी तामाङ फिल्म क्लब कदे सोसेला तबमुला तामाङ चलचित्र संघला निच्छ साधारण सभा से सुनील लामा चाँदनी मोक्तान तेज लामा जैन कुमार लामादा कार्य समिति चयन लाबमला सभा से संघला प्रचार प्रसार लाबारी विष्णुदोङ नोर्री रो लाबारी रजनी घिसिङ ओम बाह्य समन्वय लाबारी दिपेन्द्र दोङदा संयोजकरी दाम्बमला केताङरी तामाङ चौतारी सिसिङमा तामाङ फिल्म एन्ड म्युजिक अवार्ड ओम चलचित्र विकास बोर्ड से आयोजना लाबा राष्ट्रिय चलचित्र अवार्ड डाबा कलाकार कदेदा देन लाबा मुबा नेपाल तामाङ ताम्बा संघला गिक्स जोमना राष्ट्रिय सभागृहरी तबमुबा जोमना से दावा वाङ्गेल मोक्तानला चोहोदनरी गोर्निस मूलमी गदे मुबा कार्य समिति दम्बमुबा गेताङ्री अमृत योजन अजितमान तामाङ इन्द्रराम मोक्तानतेन स्यान डोनबो कदेसे रङरङला सेमला ताम थान्स्युबमुबा गेताङ्री ताम्बा कदेसे ताम्बा वयेनोन कोस्युबमुबा ताम्बा गदे आरेसम याङ तामाङ लकाइरन माखामला थेतासी गान्से लामा बिमा लामा ताम्बा गदे रपरुपलसी नेपाल तामाङ ताम्बा संग ठङबा हिन्ना बिसी संग चोहो दावा वाङ्गेल मोक्तानसे सुङस्युबा मुबा तामाङ झुइरी शुभ फिल्म युल्ला माया चुनन असोचला 22 गदे मयूर चलचित्र मन्दिर बनेबारी च्यारिटी सो उन्माइगेन मोला फिल्मरी मुकलान्डी निसी याङबा दुःख सुखला ताम्दा कथा वस्तु शोभ मोलेबिसी ब्रिखेन जेनिस दोङसे पाङमाउला फिल्मरी विशाल कालदान से संगीत युवा मोलेबिसम निर्देशन सुदीप दोङसे लाबमुला जेनिस दोङ रञ्जिता ब्रोन कुमार मोक्तान उर्मिला थोकर राजु लामा गौरी लामादेन स्यान कलाकार कदेसी फिल्मरी अभिनय लाबमुला अमृत लामा से शोभा ओम अभिनय लस्युबा फिल्म झाँक्री यम्बुला फिल्म हल गदेरी असोच लला 22 गते रन्दे प्रदर्शन तवैगेन मुला बिसिङनिदा नायक अमृत लामा से था दोन बमुला चुबी मांगा छैनोन यम्बु फिरक्याप लामन ग्लारी झाँक्री फिल्म उन सिजिनबा मुबा तिनीला मेन्दलो फले सांगिर चोरिन थुमला धोसिला हप्ता तामाङ हुलतेन हुल नांगला सांगिर गदी पछि खासेला मुला जामदोनदा नानी गिदान पिदा दोनसिउको लासो फ्याफुल्ला Su mendo folio sanggyu li chadappe nang de getangri den mula rojugur hangnilai tilai getang sengman gen mula athabar hangnilai tilai sangyur ga de mula bisam abasen hangni se dan khamsela mula yanglan tamang gele getang mendala foleda rojugu abasen hangni se barkar chachi shiwan gen mula bisam sungina FNO media house la sponsory NTB2 ri chicken yanglan tamang gele getang mendala fole rojugu tarem jabi sam hangni langun sangri tilai commercial break jarila kamai tongola hanai nganchi masu sam pangalangai dalo miraba pingai chai ko sima chaba ta mangawai कोठेरी चुनाबा मुई भेसे तिर बिबा थे रंग जो जो ऐसे नंसाना ब्राबा ठाटारो खलग छे बजी जा बजारी खास जिन्बा मुला चन्द तम दिलै थारे जुन चाहिँ चुवान्ते त मुला पहिला झला खारे युल्ला
खेलकुद क्षेत्रमा नयाँ इतिहास रच्दै विगत 4 वर्षदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल लनम लामा। यस ड्रागन उसु कुङफु क्वान थली डाँची साखुरा कुमार चोकमा उसु खेल प्रेमी बालबालिका तथा युवाहरूको लागि लनम लामाद्वारा प्रशिक्षणमा नयाँ भर्ना खुल्यो। ड्रागन उसु कुङफु क्वानमा सिकाइने विधाहरू यस प्रकार छन्: 1 जिम्नास्टिक, 2 लट्ठी, 3 तरवार, 4 फिल्मी फाइट, 5 नन स्टिक र किक बक्सिङ। गुणस्तरीय छपाई, ग्राफिक डिजाइन, स्टेशनरी सामानको लागि सम्झनु पर्ने नाम सुप्रभात प्रिन्टिङ प्रेस। हाम्रा सेवाहरू अफसेट प्रिन्ट, किताब, क्यालेन्डर तथा अफिसियल कागज पत्र छपाई, कम्प्युटर डिजाइन, बुक लेआउट, बुक सेटिङ, लोगो डिजाइन, स्टेज डिजाइन, स्क्रिन प्रिन्ट, भिजिटिङ कार्ड, विवाह कार्ड, निमन्त्रण कार्ड। सुप्रभात प्रिन्टिङ प्रेस, नयाँ बानेश्वर बिजुली बजार। विस्तृत जानकारीको लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर 985110 48 594, 9841513900, इमेल su_press2000@yahoo.com। बजारनी खास जिम्बा मुला चरिला कामै धोंगोला नै ngancि मस्यु साम पांगला नै दालो मेरा बा पिंgai छै कोसीमा चाबा ता मंगवाई कोठेरी चुनामा मुई भेसे तिर बिबाथे रंग जो जो ऐसे नंगना ब्राबा ठाटारो खलग छे बजी जा बजारनी खास जिम्बा मुला Su commercial break licha dapen nang de getang ni den mula rang se barkar cha shi ban gen mula sam swingina FNO Media House la sponsoring NTP2 ri chicken yanglan tamang goi la getang mendala fole rojugo abasen tinil getang ri ngai jab jab hangla tamang film lo wai kate thansi khaji bisam abasen ina rojugo rangni da dapen kurgi wai thange manji chu getang se pate getang ni ja rangni da thamunan mula kurki nepali wai den ngani stan pin bala thumri datte jab sam rangni lengon chani kurki nepali selo wai thange manji chu wai da ko mula जमुना योन्जन जे बिसम तिरम छागे जमुना योन्जनन सोरी कुर्की छुआई डम्फुको तालमा चङ्बाले
सु नेपाली सेलो वाइली छ तप्पे नानी त के तांगरी डेनमुला रोजुगु रांगनी से बरखर चासे शिवन गेन मुला सम सुंगिना एफएनओ मीडिया हाउस स्पोन्सर एनटीपी टुरी चिकन यांगलन तामांगे के तांग मेन्दला फुले रोजुगु रांगनी त खरांग ब छोरजुम तिनिल के तांग माता विश्वास मुला तिनिल के तांगरी रांगनी से लामन मंदल हामन मनोरंजन किंजी शिवजी दाला विदासी ngani se ting thangri kin mamula ginna rojugu achenan suge tang kharang se seng ma jaba talom thangila salla suja bina ngani chizai sudai kong bole sibrabari laman garo tasala mula ginna rojugu the tapasalama rangila salla suja bui ka bar lagiri ngani la ठेगाने मुला मेन्दला फुले 90@yahoo.com रे ललम रोजुगु दुई सिलामा दरेम ngai rangni gamse phedo bela tase jinma mula tara chu lama fan rojugu dosi khaba मंगलबार ला 9:45 बजे ओमथ्यान दासी बुधबार ला यो 11:30 बजे पुनः प्रसारण दि रंगनीला टिभी ला सेट लंगा छ बडी दोगबा बाचाला बतन छम शार्लो नुपचाङ छोछोरी ठामसे शिवा जिरिया नानाङा बेनादन ng लगायत क्यामेराम्यान सानुदै बिदादन सुगु बनकेन लासो फ्याफुल्ला शर्लो